Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loomso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka Khasi Department jong ka school ba North Eastern Hills University haga lai tarik ubenai rempang arajar arpuar kala penkup buram nya ka Professor Badab Linwar kabalayo pediang dangshan nya ka khusnam Padma Shri nakikti jong Presiden kari India Ramnath Kovind. Hagani ka jing ilang penkup buram la sakhilang ru da u head jong ka Khasi Department u Dr. DRL Nonglai ka Professor Streamlet Dakhar ka Dr. Bandarilin Bairo u Dr. Marbhador M Khamdaj bat kiwai. Ini kedaikan bagi orang ke citation, but ke bangi kum ke department ni sudah ye ke bang. I email hadon kedai ke jing yang jogi ye ke Padma Shri Award. Maaf sobat. Kasno buram si kedai i Profesor Badab Linwar. Halor ke jing yang ya kenam Padma Shri Award Al-Hajar Al-Quran. Lain Presiden keri India. Halor rusunyang bakram baklano sekalin kha pule jongga ktien bakali treasure khasi. Kajinglan lade bat kajing spun pansam tengkai sikilong dien kan yaisa perto junam. Kilom kajing sarong ke Khasi Department North Eastern Hill University pada Jai Penriu Khasi Kerteng sa Kanam. Ni nak kelas jam dia Khasi Department di ai kini kajing ai sengaja jadi mam pada dibar kum kajing sengaja buram di bagi lawan ra yang keburam jaga Khasi Department pada kami pada kecakapan dulu baru aku baik. Jadi kasih kepada mengingat semua komen, bad kajo kepo dan nehu baru aku baik. Ni semua sarong mengingat semua komen si kedai nak mar kenika award kepada Profesor Badab Linwar ilayo. Te mengi nohikai bakam hadir ialah muruki nong puli di samla puli ba ilayo batikai batkum u samla puli balayo ekajing hikai nai angai papiru pine kubur kunju ba ilalong ino hikai I Profesor War dangdei ru ino hikai iba shikya ya ka hikai ke jong I ba hamtam ka baidei ba ka ktien khasi ba hikai I ke jing IT ke jong I ke jing lenlade ke jong I ha ka ba I idol kat ka badan Kelam datang kaya bagi dapat seluruh yang ini sama puli bangin ini yang beri berketian. Nang dapat agak jingga kenduk ke jonga patkum ki para bayi kailang. Kabenta kebangi kami ajan bahagia kata kalong house nam ahajar lai hansau. Hakaba mitre yang ke project kata kaba kertek ke jong project gede ke People's Linguistic Survey of India. Ya kepada lamkimat atau GNDB bagi pet yang Meghalaya ini Profesor Esther Sim. Apa kajing pet kajong I la kepat di Profesor Badab Linwar di Sim yang ini kebenda. Di ngaso tu hai kata kajing ajan kajong I kajong apa I bat ngaso tu mai I hai kajing tray kajong I. Namar kani ka survey kajong I kamde ke pengiyo bisa dan sarkar sipia apa ya. Mai yung wat kuslay kata bisa ke bangin nginsay na plan namar kadi kajing tray na mata ketin bangin don ha kajuk ka tu bagi wepan kadai ka survey ka baar aga bari baga ketin ka po adin ka ding survey ka bagi lale na kalian joki nong sansya sarkar reng te ngasau sarong sibun na mata kadai ka khusnam ka bai Profesor Badab Linwar yo namar ngi kani namar ba
imdon kata kajing sengo imshim tray na pata kanam itre idon kata kajing sengo shirham apa itre nak bayi baga ketim ni iya baga kiran na bayi ai kajing hikai kumino hikai abai deh baga ketim yang ba kemo ketim pareng mo she teaches with passion bayi deh baga language agar research ilong kumta abang iya tray ru iya tray dah kata kajing sengo shirham na bayi itre imshim kemik dan tiba ngawai pi kalau kajing kemen ko kharau kajing kendit namar ba ni Profesor Badab Linwar kum ita in hikai kum ita i scholar kum iba ya trelang iba imperkhat ya kata kaban perkhat kuno ngan penpau ya di dari perkhat kuno bagian nak manang kam ti jeleu susu ka baide berka ketin kalau kum jo ro baide berka literature ro akaba i persiap nak balak ban kentiu seprang ka baide berka literature khasi Tahu ni selai buat kajian selai jangan kajian keman kalau kau bagai tuan hadut tani keleman kau bagi semua keman sih kat dia kalau kau pulang enam kau bagi ngam leyok dan ya na Padma Shri Award President Negeri India ini. Ini ya kerana yang kami penpau ya kajian semua pulang kajian semua keman. Aku boleh penpau di Pimang dan semua betul hak Kaba day yang jumpi kalau yang ni kawat na Muslim. Kaburom jong ka department lingba I nohi kai jongi I Profesor Badab Linwar hood ngalai thu I kumpara nohi kai hanga ilong kum ka menramba ilahi kai hakati department lai mukandai stem hado bentak stem ngalai thu I lai bon reus nam kanthi ko but kijingi kendo jongi kumpara no hikai kijingi slok jongi khamtam ka ba kan kieu ka department kalong ka ba ngile tresh to mado kata ha ka jingi lam ka jong I khamtam ka dot ko por haba ki professor ki berem ki bala sengi ka department nado I professor Ejab Houston professor B.L. Swear professor I.M. Simon but Profesor Badab Linwar kaladon kabor hakabang yadon tang para mangi para kantai but kaladon kajing snow biaw mansim nrei habashupet kiwe bangka department kasing yadon tang para kantai kaladon kabor hakaba ki nohikai ki barim ki ramba ki lalit no nrei mai kumga nohikai kaba lakham ramba nangi baro makan mau I Profesor Pengum MB Jerwaru idam dan atau kapor ni saya ni tray lang kat kala but kapor by Profesor Badab Linwar lalong head jong ka department lalong head after light term haga ba ilong clear jong ka department jadi UI ya ka jing lam ka jong UI ya ka jing tray chitong ka jong khamtam uno ban kan kieu ya ka department Shukwa ban yutko ipik ledon isnem kiba hasnem shijar kandai spa prakun riyo ka zigasnem ka banga room mga ko binong hikai ka department jungi ka lajan do midon tang riyo ki students nre hadir lebih nila nang yabon nila nido hado ko pidedon kumni di habang kan sapang ka jingi de junga be Professor Badab Linwar kumangal ong ipi nila yadon lang bungki para nong tre hoot menta ni don lai jong kamera nre haba ni tre na ka benta ka department ni say lagi jong ki jingtip but mai kung kai ka baramba do Dr. Badar Len Bairo ila ka tai pimta mai ilong tanoi kai ka ba ngam jeli do kata but ka ba ile tak benda ho ilong principal kung ong Dr. Bairo nre ikwa padel banyarap na ka benta jong ki students kamtam ki scholars kamtam ba kin yo ya uso jong ki ubo bahari kin yo ya uso jong ka jingdrish jong ki legra ki jing yalam ki jing hikai ki jong kinong hikai te Profesor Badab Linwar ilong iwe na kita kinong hikai iba jing mo chibun na ka benta jong ki research scholars kamtam haka MPhil berka PhD level ti ngila yo snow ya u senyang jong kung ganong ho nila yo snow yo senyang jong ru kung
guide dan ni ke ba supervise ya ki degree jong ki khna ting lei bat nilai yo i kham tam ya ka jing tho ka jong ka jing shampang ka jong ba ka jing tibet jong ha ka kai ka ktien ka long ka ba kong san ha do ba ta ham tam ha ka department kum ki literature department ki jong ka khasi la da long ne ki ki department ru ktien ka long ka ba don kam dia kalian ktien ka si hi me ilong ka expert dan ne me ilong kata ka priu ba pen tibet di ngit skam ba ha ba ka sokar India ai ya kan ka kusna bi iru kada pet ya usnyang joki namar ba usnyang ude belong ubah exemplary but bandung de baroknya no senyang ho re ukham kerpang na ki baro ki ba kiwe de si kila no senyang di kajing yo jong professor badak dan ware kan yo kusnam ka penkemen shibun ingi yang amaroi shibet namar nai de kakno de kepriu ko ba ju ye de kak bala ban ong bangide ben I war le mi ki teban empower ye ki parante dia kan nu kajing smoke ben bai kong badak kong ka men junga habangi ong kong ko kadon kajing smoke de bangim burami ka teng ju inde kajing smoke kajing smoke burami kong na jong men ko la pa dia kan men do ta kong namar ba kajing yo jong ki kan yo kusna kan I men sim lang ye lang baro ngatrai mano kemen po wala dai Dr. Kende omba ngim tre na gamta ka nambar ko burong ino sinyang na gamta ka check review khatam habide ko tie na habide literature henrei haba kawan ka burong ni ai ngo de ko e yo play track and rap ko thau ba ula ai ya kata ka burong ba ka burong ko kale hi shop try and rap ma ba ki ba ikong badau ile yo na ngets kem ba iru I aya ko brom shuble
nga ai ka jing snowo ka khatam yuble bar kini ki baro ki de blog ba kilong limda dei ba uble ba pediya ki baro haga jing in ka jonga bar ka jing lang baro ka way ba ba snowo ka kharam na bar kladan da to ka ki way dia ki ba ba felicity dia Rega de ong ki ba ladang apa dep naka kasih department ladang apa dep ya kade kejini kedua swa bat kini ki badan hakadol ke jonga nganu perlakan ya kedua iki pagi ki bakwaban ada ke police station ya kata kalau namar makadon kada ko terpam balai bakwa baki iki baru instan naka de department ke bang iya kaba ki baru bagi para rengkek nak keren. Ki baru ki jitrei bang la trei. Oi, kidan ki jitrei bang trei hapo ke department, kidan ki jitrei bang trei siapa ke department. Bang la de tu ru bang ada ki jaka pulimo ki bang la yo banyana. Linguistics department, anthropology department, ketiga F2 bang ki jaka. Bat kidan ki poru ke ba ngalayo represent ru ya tak kasi. Ha kirinsan prepare lakalong siapa aja dari India ni hapo aja dari India lakalong kaya kapasgo sarong hado kata-kata nagabentala ka jog dia hangno ka pangayen professionally kata buat akakam kejede kakam kejonga kalau apa dei kanu kejede do kalau apa dei ka group juga social linguist kalau apa dei kanu ka forum kemudian kedua apa ka yo kala bangan iya peningkong kalau ki banget keren Japan ketian. Kalau ada keren tak tu kan dia media kan trader nak trader people ya so. Kacing ada tiga jongaru kalau kayak ini kepala ada apa? Man kesenjam ngat kalau sama English literature. English, pada aku tu kepuan orang masuk apa dia kan? Aku kepuan berpas mana? Nanti kami berbuat kamu. Lawan kan dia. Tapi kata di college lawan kan ada dia orang mengalih simia ban long hikai ko college. Jadi kata kami sembilan diga ya ka iki kijang jongan. Nga kem ko no anda, ngalain no ayang dapat ngalali ka sport university dari ban sedang ya ke kuliah ke linguistics. Di ngalada PKMA linguistics ngalali ka. Mari yo alat pada ek research. Mengila ada no kerja kita barang ka ini pelaban dia, tadang ka field work penyak le, ngah le oi ka naga. Kelas sudah dokter. Dari mana yo kalat penjit ya research kepada hak kejemut kecokahi kalau bagan lehi ya ka dia kasih. But kumtak lah ya tang ladap ya ke film dalam bahasa itu kalau hingga ini pepelan barma asukan katakan advertisement ya kan ega kasih department mana kata keluar dari linguistics department dan Indonesia Nagaland. Kalau sisi pun Nagaland nama kampus juga dia tak keluar tidak kat tu kat kadang ke kampus juga dia pun Nagaland apa di zona tu. Dia hak tak keluar ketika department linguistics mana subjek juga kadang cuma Nagaland. Kamu suka mengenai solusi kasih juga. Nah kita kita aru kita nong yang aru bangan apa dan ini hak ketika hak ini posible. Tinggal apply tu ya katakan post sebagai advertise dan tentang ini kasih department. Tak layak kita kan jadi itu juga. Hak interview kemanglapan show. Hak buat vice chancellor edition mah. Head juga department kasih di Profesor R.S. Lindo, bongseng juga di department. Nanti pada yang expert di warna syabah dan nama Bombay dan lagi di Jakarta. Pada interview ini, yang ke-10 saya kasih. Kenapa betul? Dia kasih jadi beri ke mana bahar di warna interview. Nak bertanya dengan post. Ladap kata ke interview. Profesor R.S. Lindo ayo. Kita ki barak khoi edu yo vice chancellor barak kita ki expert berita. Ayana dan hari video ayana kindian por. Nak buat test yang kejintip juga dengan kandidat karena dia berkerjasi. Apa yang qualification gitu ya. Yo kini kandidat karena dia apa kan kerjasi dapat kuno kaman berhikai. Apa kata Tuhan berkasih dan akan lagi yang dia kasih. Dia ila syukur por kejogi pat ila pilih ben paben. Iki bede bakat dia kasih tanpa test langat nang
ban keren ya kapten kasi kalau ini pendengar waktu semua kemen hadu kata-kata nama ngayu kalan hakum kata kaporu ban keren ya nak kapten ka baga keren iya bari ba bari baset baro ya keren tidak kapten kasi dengan lasya syaki baga keren dan kapten kasi ban juga kita gi jingkili kijui dailan dia bila sugun pai syaka selection committee labiang yo labiang kat tu ngara ada jingkili juga di mintlai jo candidates tak hadir kat tuan isi ala ya JTB Bangka University kena tu ya na hapo ketika department kasih partnership dengan kampus to collection kita kalau ke ek pelam deh kita ka jurung ke jonga hapo ka department kasih de bat ngalah hapan hikai yang tu course kalau shiteng dak English shiteng dak kasih de nabar bakalan ke English literature background la syap kit inga bat hikai yakini course kepada joka English literature bat kunjuru dan linguistics hendrai kita di pada kata-kata por Profesor R.S. Lindo, Profesor H. Houston, Profesor B.L. Square, Ginomseng, Kimau Persil, Peseng yang ada di departemen kasih, kilang pidei batshim kalang kuno ala de likely kitek kasih bapenikai malak semester. Tengok apa ben? Lebih ada yang akan nikai mana laki banikai di course English. Lebih ada yang ada nikai yang di teks kasih nggak ben pala. Cukup tanah dua kemas lagi, lain ngalah apa nikai. Kapan itu kau nggak mau nikai? Ya kapan nikai mentah ya biru student. Juga tak semester kalau kimai. Yung yang akhirnya hikai yang kalau kimai bagiru ini yang bersengap. Kumno hikai yang kena teks. Tengah yang hikai yang tak. Bakal langsung ke mention ya apa. Kata kalau initiation kayak gitu, kuno belum perung yang apa, kuno belum sedang yang apa, nggak sedang yang kecil teri kejongan kum kalau hikai ha ke departemen kasih. Kumtak lah ya kita kecil ya kecil kejongan apa ya? Kadang ada kikos ke English, kadang ada kikos kasih. Kadang ada kikos ke English, kadang ada kikos kasih. Pada marba lah sedang dulu ya ke Eiffel. Apa yang juga tahu kalau dia betul hidup kan dia apa rayu alat. Mo na marhak to kapon pa in the application na kanikan naka university kaptap di central universities bakino kay papadda be PhD iba pa balik panda be PhD gila balik Shabar jo India te ngarayo ka kabu ka khra ngara apo ta application hakata kapon ibalong head jo ni Professor I.M. Simon kini baru kita nak jo apply ngarayo ke train ka pagi te ngarayo balik pendapat PhD di juga apa University of London. Yang tahu kalau jadi menteri halal kasih, kalau jadi menteri halal kasih. Kau ini kalau kau akan orang pahami kalau nggak kabur berkau nak baca. Bangalayo penrung hak department, hak por bagi di lainwan kidong sen juga, kidang klan hak, kadang ke vision. Ambil bagi susah yang ada departemen kasih bagi sulung, kau ibat ke academic department pun belum tu ini. Kidan ke vision, kidan ke cek angluan, ke cek perhat ke jengki kamde, tangnya ke dia hangir, ke cek perhat ke jengki kalau baca siapa cenai. Ban tei ya kaktir ya kaletusyo. Ban wa na kendang dating surat kan mau kan tu kau kidan ki non pulih kau mana ki cakap kau per dari kasih dia. Kiba yo ikut kiba ngimyo syu. Kiba nra iki jikto kiba ngimdo syu. Kiba kiyo akila kan rasha department. Bagi ni kita ikut kidong senjo kasih department. Kidong kiba snoto ada berataban nyoko ada jadi jikto kiba rem bagi lalu tu biki bat tak ki lalu kiba yo bat kayo tu so apa play yo apa piba bata bat penan kam kita registration tu. Kalau yo bani kata kajing, kalau yo bani train bati, bat kata lagi yang kata kajing, anggot kajuki, bat kata kajing kalau kata kalang segar. Mengaruh kalau yo yang kata kajing so kit kia kajing so kit clear. Bahkan dia kan dia ke department, ke masyarakat ke department, bagian ada kajing kai bakal ada students kini yo ini bat instill hakiru. Bat pedrung kajing mut kajing perkata ke donor kajuki, bahkan bagi wan kuliah yang ada subject, ke deru kajing clear. Nama dia bagi bat bandra yang pro. Syah kiwei bat ki bandang wan hadir jogi. Tekum tak kalau ya katakan jintre ke jonga, bat kaya so ki lain lain di Profesor Sugat hari bangam cibikai.
lalu ni berpuli le buat dia ka jing siapa ni trade ini kini kui paro lalu ni students ki jonga te bak kata ka jing ya ti trade piu asmo ko bagi tho bagi dong bata manga ba ai deh sumber itu manga basukun ba ai ki do kala yo pat ka jing ku pat ka jing ai met siem ka ba yo 90 students marhaka tu ka por yang susi pati ketika pandemik ketika club game baru nonggung ni jika hari ini hari buat pemensua the students can look back apa kamera jami kira kira kijingkili kijongki penanganan perkan banua cisu kejingtip iki bentang paper ya ibang la pedrong haki hak kuliah kijong Parkum talas bila sepersiapan sandur yang kata kajing kuliah ya kan hasil department yang hak kuliah syllabus. Hak kata kerukom bangila kan yo ya ki egi ki bentak ki berkam ki besno lah. Kali gue 6 nilai kan belum ada kajing kuliah nak tian. Mereka egi tian. Bentak cepat function. Way ki markers way ki dak ke pau ya kajing long terpang kajing ikut kajing beriu mereka tian. Dan nama kata kadang kerja snowy, lain mentah bagi penduduk, tapi mentah dia orang kuliah, away di kantin, kali linguistics, away di kan culture, apa away di kan literature. Parang kini kita kerja snow lah, kerja kita ni. Parang kita kalau kerja ya nanti, kamu pun kata, oh ini lah dua orang ini dong sek di jongi, baru lewat, berasa buat ini untuk beruyai Profesor Ayam Simon, kawan penjoin dia. Hadir dari retirement juga, lawan banyak dalam head juga department, ila shop berkat nilai sedang, ila ashbon berjengtip kejogi, nak berkata jenggan kam kejogi, nak berkata jenggan kam kejogi. Mereka hadir kata kalau ada rumah Profesor Sumber terkapan kepot apa, apa nak department. Ila shop jeng itu kata ya, kapag dia shop hangku ke department. Ila dunia jadi hikai, student sebelah pun. Kelangan hewan, kuat penyarung, dan di pressure bagi di baju kampur, di sabla kuliah, di buku kuliah kekasih. Jadi kita kalau kajing kerap di challenge kebuat pahala kita ke department kebani yang kita. Pada kuat kita kalau head, ni kau yang sekat kena semak kena kita. Kadang challenge kebuat i Profesor elsewhere dan la ai kajing kita lenti la gay pahala, rapha. Pada kuat kita shifting ke head department. Dan kat tu kami ke bakalan dari bangan lepha. Away but streamline dari administration. Bangin pembet yang bahaya kalau menteri kamu yang ke office. Tapi kalau penduduk tentang itu berkata. Apa kalau bangin pet ya kecil kamu jadi sama. Om tak bagi buat ini lah pembet ini course kita bagi dia pembet apa jadi. Mereka juga buat pembet ya ki reading materials kan. Katakan nyat yang abangan kok yang tu kan kisah apa tidur tu dia. Nama iba kalau kau aku kata. Palesi kau buat apa kejongan rengkat pada hikai bagi research kejongan ke pengalale dalam pemi dah ayu itu dan betul betul start the journal. Bagaimana yang pemi tu kini cipu nanti reading materials itu kita thought. Iba pini awal penengkam nak lagi course kita prepare di jompi. Dia cuma nggak boleh kata, baru kita pernah nilai kata. Dia kata apa? Mereka buat macam ini, dan kerja kembang nilai kan dia. Teman ngintip apa kalau nggak berengkam, dan ayah dia kalau rem, berpilak orang kentil, ialah kerja ini hati buat bagi segi bahagia. Dia kata ayah itu tak ringkat bagi research papers, ringkat bagi presentation di bawah hamil siapa, hamil siapa kita cakap apa, dan I present dan berkata dia kasih. Dan ada jintip kat kebangalan akan dong, kat pengarang akan dong, kadang ada susu kita ki jintip. Macam kali asyik kalau dong usul nama bila doni na brand jom kita ki crowd berkat, jom ke pertanyaan juga India, kita yosno ki ya kan, yang di presentation ki jonga halon nak kita kasih. Pada apa kita yosno yang di AJ ki jiklong terbang jonga kita, yang di bangalan juga yang di. Pada kali asyik kalau kau ini kita kilat kilenti ba kanil award dalam. Te susu dalam kata apa dia? Hak berdaya berkat research lu. I Profesor Yarel Nong lagi lah keren. Dr. Bandar Elen Bairo keren. Kini ihap patho pakai English. Ke PhD hak kata kapor kalau hap patho pakai English. Dan lah aku ipan. Kini lu hak kapor kamu kata long head dalam move yang ke university
terpat segi thought dekat jing thought ben long dekat meeting ya right dekat department berkepat dekat university bakat syak ban thought hadu ke PhD dekat kasih dekat bayi kan dia kat long ke barrier kat long ke jing kang kalau ke jing kang lah dekat tadi babun di students ki jongi ki bet hadu kata-kata dia kasih kibat don ke jing tip kibat ke jing lah ndrei kalau tadi ke jing happen thought dekat English kalau bang ku mau jing thut nang ta joki ban kunta pon ki pon ki kwa cho ban le ban beteng ya ci kuli le joki ban le shaka PhD tang na kada ki happen thought English ini ki happen thought English baru ada ki happen thought English empat syarat ku buat ban ki thought ada kasih kini lese di joki doktor Koiro bagi doktor lala ban le ban le sa English ni empat syarat kita juga betul kasih Ray gas testo hunna do kata-kata yang gajeng syashkor joki bor papria joka dehu ba kita bor yang kata gajeng terpat gajeng kasih department ban sya ya scholar PhD scholar ba tho no dakakten kasih ban ubanding kong balala ban le kata ini Dr. Rolling Stone wankam hapo gajeng alam gajeng ahi dalam tendensi ngapen sidori ngok tho WhatsApp dia tho dia kalau ko bae hi dapat apa kesan kesan naka lam liya be tho English berkat ka research ke English pada yo ki quotation ke English ki paro ka ki basis ki theories ke English wan ras kasi ko di bala la ka ki wi la ha ki ja jabri ha ki wi ja ki la bala kasi ngin bala ngin la pat ila yo isha ya ka ya chapak joge joge PhD scholar nado bagilala but I la iki bakin thua no dah katir kasi kita kalau ki ba la ya sa ha ka do ba ka jingmut ke jingpat ke jonga humno bagin le robor kam ship ke di ba ka di ke jingle jonga ba yo ya bisu ba ka di ke jitri lampu ke department award kepala ayah kan pat pasti award kalau ke pangam ship mereka ka di tu omi pi pangam chu pi ke nama kami mengajar serong pada bangga mga kami kata kalau sih macam kalau menteri baik kerja kasih mau menteri baik dia habala kalau yo itu phone call ya kan pusat agreements apa kami BJ itu nak Ministry of Home Affairs habis phone ya kita apa mau presiden ko lah even GNP ko way lagi bandi opdiang yang kena dapat masih award malah hapan bu kena jengkeli lagi benau nak tabalen bi ayah kena award jadi orang kena award yang kena cuci pakai education ngasut kau itu kan jadi orang nampak lagi lah tiap pada yang belum yang kena jengkeli ke jampi halor tribal languages kepada ikan yang kita kasih dan nama kata kena award ngambil mengenai orang kali tengah haba kena award kebalong hanor ka jitray ke jungay katir kasi namar kata kada kalong ka award kabala itu kabapao siya kada ya ka jing itu jong kibor di bahalor wat jong syadu syate syaka pertiba aja gari dia ya kani katir kabangi iit banurang bani tray bani persyang katir nakoy ka pos koy ka por kabalong katir kasi dan namar kata kada ay baka de ka jingyo ay ka award kalong ka jing kiben nako na jogi lang paro hindi ka dong tang nakita juga mereka de lang tang jogi paro namar katir kade kalong kati jogi lang paro